Hallelujah. Ijo ko beri kanan bukon malolok. Aulip tako karyoni. Ibito kanjon buruan kanan e bagay anich. Loyal kan relevant rainin. Hallelujah. Cincar iro kemit kamololo kemit nabaru. Kumol kanjon ranaman. Kumol kanjon sandayaman. Loam ko bado kum khali kar ko janich. Me chalo parani jilagum. O jani jo chuno ne me chamlagan. O jani jo jani jin menodam jij. Kemit kamololo kantain ko kamane. Ngaj leo service ini rojanich. Leo jar mi reinam loam ko bado ki bendron. Iro jani loam chonwat. Em kaudi je kum nabaru. Kan kaya talagum bukon bagute simay bojois. Oh iro kajaraman service ini. Kajaraman armi reinam. Perpen music no anlidik. Anointing om beni to yom. Em kalibu armi reinam. Em magchen man ngalik. Chen yang ngan kwal kamay bujoj. Eloyadam Jesus kumolot. Amen and amen. Amen. Hey, leo sa neighbor na yan. Emang, leo siya kung relap ko ba sa kin na mariro sila. Semana tuyamu iskarinde. Ani semana tuyamu iskarinde. Armes selal goreng kasilo. Sene bebene mangane bebe kebile baryo. Hallelujah, hallelujah, kebile baryo. Semana tuyamu iskarinde. Abes arnes selal goreng kasilo. Sene bebe nale bebe kebile baryo. Hallelujah, hallelujah, kebile baryo. Kebile baryo. Hallelujah, hallelujah, kebile baryo. Kebile Alani sembana tuyamu iskarinde. Hallelujah. Alani sembana tuyamu iskarinde. Armes selal go rengkasin loko. Sene bebe ngare bebe kebile baryo. Hallelujah, hallelujah, kebile baryo. Kebile baryo. Hallelujah, hallelujah, kebile baryo. Kebile mari kebile baryo. Oh, kebile baryo. Hallelujah, hallelujah, kebile baryo. Kebile Alani semana tuyamu iskarinde. Alani semana tuyamu iskarinde. Armes selal goreng kasilo go. Sene bebe ngare bebe kebile baryo. Hallelujah, hallelujah, kebile baryo. Kebile silakan panggali para. Kebile baryo. Hallelujah, hallelujah, kebile baryo. Kebile nanti berjulur. Alani semana tuyamu iskarinde. Alani semana tuyamu iskarinde. Armes selal go.
Missing la buona casa in loco se ne bebe una ne bebe ne bagno Hallelujah hallelujah che ne bagno che quel oh che ne bagno Hallelujah hallelujah che ne bagno che quel Hallelujah. Sis. Hey, minodum sis uren minor na borsiuba. Woo! Eba kullala na barame montana. Raini di ranin chande, Iran kamolo. Apa bi? Sumai Rusunawi. Listener kids. Actually, mana dulu ben. Kamu ben. Never, never, never. My glory, Sarah will be. Usted que maguni dan coral lado y ro. Se la veres que espellas en cue. I'm so zarabla. I'm so zarabla. I'm so zarabla. Oh, I ro. I'm so zarabla. Baba can berkati. I'm so zarabla. Oh, I ro. Lepam tu seko I ro. Pursue my glory, Sarah we will. Still king I'm me len coral lavo y ro. Se la menes que espellas en cue. Y la panty se coairos. Pursue my glory, Sarah will be. Still king I'm me len coral lavo y ro. Se la menes que espellas en cue. I'm so zarabla. I'm so zarabla. I'm so zarabla. Oh, I know. I'm so zarabla. Bobo the pelakagi. I'm so zarabla. Oh, I know. I'm so meron. Oh, I'm so zarabla. Bobo the pelakagi. I'm so zarabla. Oh, I know. Come on, Pimeron. Hallelujah. Yalla bounty say go iros. You my glory, Sarah we be. Still king I'm dan coral lado y ro. Se la menes que espellas en cue. I'm so zarabla. I'm so zarabla.
Pangalalin, pangalalin, we are based pangalalin, but Jesus is Lord. Pangalalin, pangalalin, praise Lord. Pangalalin, 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 we are based pangalalin, but Jesus is Lord.
Subur wai bisa kamu
Hallelujah. Come on, lelang baby jogod bari. Lelang kain ke bum khau di. Jesus, come on. Never them Jesus. Come on, jinjam maga jinjolok chirigiyen. Ida kum khau di jani jino chipongone nagraleban raini. Oh Jesus, come on. Leling lak be mi jogod bariam jino amin vai di jitup kujarjar. Kadalo bo jitup kujarjar lo to go. I jogod bari. Hallelujah. Never them Jesus. Welcome back to the Kujarjar. Jogod bari lo online. Come on, lelang lo be mi jogod bari. Jino amin vai di jitup kujarjar jogod bari. Hallelujah. Meskinan beruang, meskinan beruang, Jesus puedo por ti. Meskinan beruang, meskinan beruang, Berjuang dengan ucap dengan mat. Meskinan beruang, meskinan beruang, Jesus puedo gozar en ti. Meskinan beruang, meskinan beruang, Jesus
Hallelujah. Yala ji yor jatar ko badam. La jipongon rainin ko jay guchar. Balelang men ko struggle khagi. Elang men ko jay guchi yani khagi. Ko ber muin gwar ko badam ko jipongon ay ka jita bongon manda. Ito ani jinman. Ko jay guch kama orang ani jwan manda. Rega game keren rabi ojak. Borin dor per yom em jarit dong. Un manda chabreo. Jesus, come on. Jesus, come on. What's come on? Jesus, come on. You are the Lord, my leader. You set your word and heal my disease. You are the Lord, my leader, my God. You are my God, that heals me. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. You are my God. You are my God. That heals me. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. You are my God, that heals me. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. Hallelujah. Boleh nilang rar ko ba lo online. Ko jay guch kamor. Ay kajite pinawar biojak ko inchar. Char kan nangan mit. Ay rojan bodo kamor lo yan pun. Hallelujah. Joji dong anaro tamagi penron kan yiling. Jana chargia iroj kami charam kami kamolo lo kan kaj meoreom. Erere lo gilo rebeleom. Thousand year remodelo kan. Kan pada tu martor ngai chargia ngai claim penren red nangan mit ilo online iro Jesus. Kan tamagi no dilo pro chuanani kami kanan kobawat bakon kamor kamano dan karayo urod nunugom. Agrar meorengin tamagamin ilo chimongin raini nani.
kami caram kami jajo renangan merain kajojo kan kami orang perjuangan komolot. Amen and amen. Hallelujah. Moda jana ro jargan ron ilo jibonganin. John request ngana ole iglesia kan King Chapel. Bajan kodak tigene jo matar mi jan chago. Gap karre jaran ilo incidane arwalo ilo ranu inne. Jinjargan ainamman. Jinjargan ainamman. John yan iglesia ko medit kakajiri arm jero ilo pokwan doj John yan tigene jero. Andrgagi ne mi jan chago. Ilo ranu inne. Jinjargan ainamman. Wayani jen bodo kain naman, regagi kami itu kumtel kejucar. Hallelujah. Irojani kemi kamoluluk. Kenagailang minugo kemi cemmelele gagi. Wayani kuar karak meur, em barbag meur. Em chuanin hian kemi celamai. Puruam emarom, erro lamnakuam. Aja wat tiga ni jini rojam karajaran family na ni rojan kan kamur i roj bukon leto kain man yon family gain kachuj rain chibun rain ne jini roj chamaila i roj kimi chargan complete aina man kimi chargan complete joy mege mingain kimi jioni repe akoyani kumelelem kojala tayo kun kamone ilo karak at kachujuar kami jaje wajianin, menga kami marungun jebber, ag kami dama kilo char, bayani, wanit kuala kamai bojo John family, ilo ya tam Jesus kami char, kumolo, amen. Hallelujah. Coba benar menjadi terang, coba jadi char kan ron. Kaji tu benar tuaja poin, itu kumtel kejo char. Kaji tu benar menjadi tuan ming tuan muntah kau kena char kali. Cenjar irojani kemi kamolologam kaudi jogani kojlo armi rinam kojlo minina yugji na irani chena dologani ring raj berilo online ani kemi armi jin hayugani agani koj ani jome kojani kojala minudum jijani chelok chon min kojab chela gage ngai chargani in tuani mingum parano din tuanamon ani o irojani kemi kobado kan won irojani kojlo purwan armi rinam kojlo minina yugji na Rainim raj perilo majanoani ngai charbogon kagajuri rain raj perilo pergani kagajuri lelang dagir ro raj perilo air promoji rojani kojlo pruer irojani kojani jin menodum jij kojani jin lango irojani kemganan kone boy ruwa gilo kojani kemi lewat menina yugi nang parchuana ni lo dan Jesus kumolot amen Ya mau lebaran by Pendron. Amen. Join barang ko itu dam kejaran mandron. Inastrela gilo kesim kin kambolon lebu. Inastrela gilo kesim kin leba. Inastrela ini kenadoan sear kebandang. Inasdam pear kambing. Inastrela gilo kesim kin kambolon lebu. Inastrela gilo kesim kin leba. Inastrela ini kenadoan sear kebandang. Inasdam pear kambing. Arkam nana ye, arkam nana ye. Inaslang lempe arkam nana ye. Arkam nana ye, arkam nana ye. Inaslang lempe arkam nana ye. Inasrela gila kesim kin kambolo lebu. Inasrela gila kesim kin leba. Inasrela ini
as long as we are coming. Come on, let us put in kabubungan Jesus. Hallelujah. Amen. Kung merong Jesus dipendon. Hallelujah. Or jatay manana. Or jatay yago Jesus. Amen. Ako Jesus ko po dyan. Karwa ini ni haolip. Cipongan ini relevant raini. Melbar manana po Jesus lo mejen. Bujin harmi jirar ko ba to kilo cipongan ini. Praise God. Ak Jesus ko po dyan karwa ini ni kijo haolip. Imini jilalang ano yung pojak. Yawin rela mga naulip. Ani jaman. Iyan o damjit. Amen. Kajero jilawan ani jaman kajero cien ran kan ran. Kamolo le baca parko badok ilo iman kabunginan. Ngai kita ko tum podok karwa ini ne waruj ilo cibongon raini. Malang ngai jaga cuan katan inam ko badok ilo yen cerpe jinan spring telar kanjo. Marang lilin lo pem lo cuan kakalle. Langai jaga cuan katan. Am ko jaga join to first time. Amen. Cuan will. Elang kapar. Amen. Regli ja yor cedej manana. Payor areng rilo do kilo cibongon raini. Amen. What jaronet lamo jigen chona ini gen elach am karwani ni gidok rain im raja chon kataner kobadok ilo yen cerbe jigen koba kejo jawlep kejo ji kobadok yeno dum je amen. What jaronet lamo jigen chona ini gen elach am karwani ni gidok relo to neira baca kai chuan ro chilu amen. Ani gen kejaraman kejo ilo elgen relevant rain. Amen. Ngakwar ko ba to kilo online? Okay, ganahan pagyani perjuangan karwa ini ni giyo ko ko marongon peripam matta milo servicing ko balo ko ben ragin hani jen ke jaramane family am milo am ko badok matta milo servicing elgan relevant raini. Amen. Lela pujin kabubungan Jesus. Hallelujah. Jito pujin lali kecelago tako rekaman ilo king chapel ilo wigi parano dilo alengi. Belang kecelago kerana bodongan kejoj karong kejoj kecela cino dada prayer meeting jual malakot jan rali tu kawat cipong radim jon jangan anin kerja olip kecela bodama cujum kobado ku ben rain mereka tu kalau olip cipong odam jij 24/7 zoom jual malakot dilo kajojoran jan cipong an bong jan bong an cipong amen apa jit icuan wawenu me merong jibang kum jibang ilo arru itu kom cargan tagin ke jero cargagi weekly service ko rajon malakot ilo kajuju week ranin wonje Holy Ghost night ini kamman service jawar ilo cijina wa chuda parano service jawan kara ilo cijino jimatan ilo taiji odam jij palaire yang adol ilo chimjonawa im charere service jawan man radum jon jimatan em all of man ron bay pendon amen kwar mono ilo wigo kia hallelujah. Amen. Ay tamang mi challenge pokon per ilo cari ini gitu. Amen. Roy ngarang mi nudun baik keno dong nga. Amen. Emilo santo jongro jimatan il service jawar ilo Springdale. Em barano jongolawa jibong ak jongolawa jibong il service jawan tani town jongro jimatan ilo Springdale. Emilo jijinawa juda. It combined service and all of an extension in Koba Ijin. All of an extension in Ilo Argan Jos. Tani Town, Roger, Springdale. Amen. Jojan Koba Pendron, Ilo Chinawa Juda. Amen. Weekly training, Ilo all of charity Odom Jich, Robi Rad Perilo, charity Ukia, Alaba Monana Comaron Perry Malele and Sale Crew. A minute for one malago, Ilo charity in Egypt, Chongol Jonawa, Chojim Jemiji, Abajit, Kajaron Malele and Sale Crew. Amen. November rongol chuan training and all brother ilo all in chicken gain Springdale Tani Town Roger Emprenot Pokantage ejilo rongol chuan ran it all in charity yen harwit train amen jojum chemiji ngo jalam lagin charbal ilo ran ngo chino am kaman ran nam kakiji amen November rongoro ejien install ewan regagio matar ikap kin kajuan Nadi kemana ya ragi Isaac me ini kejaraman ilo yanne ilo relip ini kualak yang perano ilo juda pastor cemer ini kualangan yan karwo jalogin amen
Chino am invite madam ngan ronguroran. No bomba chilungul the line ngan register ngan all bro rekanan per ilo KSM class. Peptide sign up seat. Away or join seat janeli ngan am peptide. But no membership class. What kanan bukon heram igali jain. Away sign up lo te bon janeli. Am komarong heram. John yan member rain and King Chapel. Amen. Away ergin kajalago. Imarong budongan kijoj. Lord relevant rainy. Lela bujin kapumungan Jesus. Amen. Jejudo bujen ekadine. Yor jeder kadlawan muin. Aiganan jalan juk ilo iriai. Abajir jijlo herragalok. Em jijlo anani kwalakan ay buju jilo arro tulijak ilo arro ekadine. Em uyani ne jidok jijino har kabelok sel kurbo ilo Clarksville. Amen. Jandain me kajaroj kamane. Amen. Kajaroj ekat em armi jiraj kabelok kabi jugunen. Penane wanani jendro jalok ilo kabi jugunen. Em dain goj kamane ejon menome goj logan mejam. Ejep jon menome benjak ilo amekat em plan sid kan ron nugum. Amen. Ngayor nugum ilo izin ngadamak eyen bokajaron plan sid. Em ngayor nugum ilo jogojek raini ne jiyen bokajaron akadine. Em ngayar botok jon ewan ak royo nako ngan kagay mimit kajaron branot kagadak kajaro ilo arro akadine. Ilo kajuju yen odam jij. Capan kenan ak jolo bercam cubu rongol jino lalem kap jino ewan. Ilo ar keboj bruar ngada kadine ilo relevant raini. Jadi bakon kaman berro arjang ilo yen yo rar kalivine ran maramar kelang lem. Jino ewan rarjang keraj bolok ini aku em renat jebela kodok em hal kan air langleng em renat bokodok choni kan ko rar maramari. Amen. Ko jega lo resolve lo ama kadine adama gejro jloy. Amen. Aram jero nugurro me gejro jib tamak parane jarrainin rajarrainin. Amen. Ngajoni air ngayar jem melele ak ngadamak eleng romadarari chino ilo maui rar tamak kan harganjo rainin kejaro jelo mejen ron. Amen. Wan kamman boy rorar jang ilo yen khalib ine ran marmar kelanglem rar jang rar bolok ine ko rana jebala gadok emal kan air langlem rana bokodok choni kan ko rar marmari ilo conference ko remodalo kerga ki jabra ari to kan armi jere wow jija kam lawyer. Amen. Ilo conference yo modalo ragi dari ari to kan armi jero ar podo ger engine manomero kejero tamak ani jagi lo arro ekadine an armi berani to ngallo mor wanek yemida kejeraman chinu menko igli jain tamakali ko be jakin kat dini ko be mi jogo jari mi kajide ben hajar rin madabarin ciba plan seed kan rondo ko recin jala kallo mor. Hallelujah. Ngakot bari lo online yang ini jua win lelak lo online a text to keep and push pay 808-201-1122 kali karay lo am kalim jek screen ewa yang ini jua namba ko anam lelak lo online angko kakar kubado ko lo cipongani let lang lo bem jokot bari. Amen. Praise God. Orga chemiji. Elang jo. Ajenjar. Roj ko molgan sid gain. Kami jido bo kemen kadagi lo chiponin. Elang ron no kum rejin jalakan lo mor. Em kami tama kagir lo chiponin. Kami jido bo kemen plan sid ken nor gain air. Em tamak Bujonian ran gini rojanij, onik podo gir, em kamano ko takalom nor kinair. Kejaraman oleh min bagin rabojak, in kamane, rorojem maro, kejaraman ken cimor kumolon. Amen.
Zunilo, Rio go Zunilo, I was Brazil, yes, Lord, Longa, Rio go Zunilo, Rio go Zunilo, I was Brazil, yes, Lord, Longa. Himna Izay Guzio Himna Iskolegin yo Himna Sparogin yo Hallelujah. Luar keboj berorong ngelelak John matan jengol. Kami nincur tak kocet kuat pada Bible awam kenan bukan neli kalau kibangan Malakai. Cilu cepta. John yono me magit ki jar kaki me mejeron ilo lelak John matan jengol. Kami nincur tak kocet. Malakai cilu cepta. Ngani jeri di jengol yon lalawat. Luar keboj berorong ngelelak John matan jengol. Kami nincur tak kocet. Atama kijimu apa kejaron rong jaga majijin. Wajib kejaron jeb carada. Kejaron caraman. Congol yon wa kuman bokodok. Awalap chon matan congol ko aming antambel. Boyan or mga ijo. Kuman mali chonge. Em kuman ajlo binat kabelok. Unto ko ilang. Em luda ko menoko otam jij. Ramman yomi. Congol jon. Ijamin kadalak boy minin mor ko ririk. Ran kokure choni kan hoami innam mujage kreb hoami ranaj overak kaler innam riailang odam jich ranaj baba kom armi ro ramanana kanaga ko mujjogo ilo jon ailingo ewaya mewru awle biyen ngaj bamenin ilo elang yen ngaj kwalo kalelo engin meneo et kamman bakajaron jaraman et joga kayanich Ngakajaroman biokake, ina mengin unin arro cepceraman. Amen. Iba kumun bukato kaolap John matan congol ko aming antambel. Poyan or mga ijo. Ilo bar John wawin regagiro rej kwalo kananeo ranjab kole. Ranjab haywich. Wajib kanan boy John regagio wajito kum rong jake naneo ananich. Yomi ija boyan. Kanake Jalak kejaraman cenarum jeruan anij. Amen. Komun melichonge em komun ajlo bina kabelok hunto ko ilang em luda ko menoko odam jij ramman yomi. Adda magini kanane warro. Payani jen ledok menoko ramman. Ilo arro da biogage. Ilo arro biogage. Em lelok ijoan anij mo kadada. Iba ijamin katalak boy minin maur ko ririk ran kokure choni kan hoami. Amen. Innam mujage kreb hoami ranaj overak kaler. Innam riailing odam jij. Rojan taxes. Rojan inat. Ranaj bang kajangan mu ngan hargan jong. Eba jit cijilo hair ceraman. Amen. Bayala eba jit Elang remaja ro ratilijak ilo lelak em jab lelak ilo kalmarok. Agret bioga kay hanich ilo ay lelak chon matan chongol em benin chor takojat. Amen. Konan kay jaraman bioga kay hanich ilo am lelang ane chom magaj len jigin kallibo. Amen. Innam riailang odam jij ranaj baba kom roraj manana kom armi ro manana
Kana ka kumucho ko ilo chuan ay lango ewa emorur. Aram jiro rar ko badok romata cep kota yanich. Nako John Richarbal ay kananin kerjep. Kanya nono gijoan anij mo kadala. Apa jit kullo jaraman. Kullo jaraman. Kullo am jaraman. Emangin kanana anij po jaraman. Jinjabar mi jiro rajarada. Orang kaji tu kata ngaji lelak hanga jeblo jaraman. Cek wawe nam lelak. Amen. Relevant raini jenis bukjon matan jongol. Ini jor tak kojit. Bilang lebih menjadi peri. Kaji tu ben hajar rain berencipa. Nabaradam Jesus. Moli roj. Lilang lebih menjadi peri. Wajah peri lo online. Wengin aja wawin lelok. Ngani lo screen na. Text to keep and push bay. Wawin lelok lo online. Ayo jalan je. Wajah peri lo online. Wajah jangan lelok cuman matan jomol. Raini dejian. Pokon ceraman. Hallelujah. Jenjar. Iroj kumol kan ceraman gin. Kut kejaraman harum jeri nam rut telijak. Impyo kakai. Ngajar mijlewat kajuju. Iroj hanich loyal kan relevant raini. Rain rajito koran kamane ro rajem marom. Ngajar bayani kon in kerjir. Im kejaraman kan. Ilo adam Jesus ngajar kumolot. Amen and amen. Kalbu gairos inayoam. Kalbu gairos kinamwale. Kalbu gairos kinamsosas. Jesus, kalbu kalbu sidang ye
Hojani jidok bajan kamane keep away wal. Kajojo no bomba odem jiji kajojo iya. Jidok bajan kajaraman kajojo family. Hallelujah. John Raming jen family wan. Tergagu wimpil menjadalangan kanan kejaraman peldan jinna. John Raming, John tergagu wimpil kanan kejaraman Irvin Magabi. John Rongolan Pound and Rice, Chatigan Kelly, Makanan Kajaramalok, Alexa Johnny, John Kane Karrewa, Chen family one, Johnny family, Adalangan. Edman Nego Mega 1 month. John Perch Kane Agadak Mega Mergo Lahot Jen family one Tigan Ajama Emijadalangan Melody China. Kinam kokon kin mereka am ngaluibam irumutok cengcengin jarbal yang kanne kijan poyen piojan nganan jrol to mangai chen keren lagi tata yang menjadalangan Alino lawe guna jab malale ciji wan madak ngok rong. Hai. John Chongol Dala Jen Keren Ragi Neva family. Makanan kejaraman lak. Noi Seria. Kaya yung uni. Mana? Ya. Hai. Perjoncongol dala jan keren ragi nema family one. Yang kanan kejaraman lang adlien imay kita. John envelope jen family one ragi rintan ijaji cita kupan. Jawal Rongol yang menjadalangan Tomiko Komen on mantap elala bunyin kababangan awlet rain rar pakwin lo rainin jabine bada chodi ni ne jaga pajam mallah la war miji chodi ni ngajin kerja bukan per chodi ni Wajib, elang menakorai jika pat kegelam lagu tu memang lagu. Pangan army rolo never mau bakar tencar. Kerja tencar mau jaga nana mana ni, yang bekerjaraman. Amen. Ina nang kerja ni bekerjaraman mamit, orang jaga nana. Kerja orang jaga nana yang bekerjaraman. Amen. Mikiran begini ni kamu lelah oleh family. Ror telijak kilo air podok keep away. Mukut kanan kubado kubian rinjut. Aku lodok keren lagi. Elentina. Meji lolor jagi iriawan keep away. Amen. Aku iban bar bekerja yang lucu ni na itu. Kanan mukun juta kijokot beri. Melek lo Bible lewam ngan Luke congol jilu. Cebdam jilu yon.
Hallelujah. It joins special message ngana olep. A message na ngana olep generation kay. Katama kayen po jan rom. Eme jon nanin kakay mi ngan kajaro. Eme jib nanin kakay mi jot. Akaman po kajaron melele. Tayo ani jid kanan po kajaron kamane. Hallelujah. Luke chongol chilu yon. Mujigam lokon by amen. Joj marangon maladam read bendon jan read kia. Chap ijbangan kom. Wayalanga kom chabu wayalok chenjaru ko ami. Komunaj mich and with ear. Chenjar. Iroj komol. Kenani nam, yang buat kagak memit kim, yang beranot karong kim. Ngajar buat John nano ni kagak tak army jerai nam. Ilo am ni jorong aja ke, jawab ngan dia ke lo, angan receive tayo anik buat kanan buat kemin kamane, kemi army jerong am, kanane am ini roh anik buat kemin roll tungan boy. Kami jebelah dong ada yang kanis. Ika mololo kantain ko jojakan kamane. Ijlewat army jerina miro janis. Pujutup kojar-jar pun kenonongan ken. Kabelok beruam. Ngan rong jaketa ko kanan bukan rong. Lewat kare jaram. Ijar kena anointing wam beni to gyo. Emion army jerina. Ay kamolo lego mit na bare. Kantain ko kamane, chitup ko jar amu yenin. Kanonongan porogain. Amrar ko badok elegan raini. Kemit kleo kom kemit kau dijo. Kantain ko kamane. Hallelujah. Kaman jolok jirik yen ilaro ido. Em kle chitup ko jar. Jesus, come on. Surani lo tambil yo, emas and thousand rani so sabrewa. Surani lo tambil yo, emas and thousand rani so sabrewa. Come on, little baby, karway ini jangan ko jar.
No dapat join special magic. Nganaol channel region again. Ingin wunin na kanan bukon wrong. Tayo ani jit kanan. Ilom na uruan. Kanan pagyanin mkile rugagiroan. Takto James Morocco and Pastor Colleen. I want to take this time and recognize our pastors, Dr. Morocco and Pastor Colleen, Pastor Dutchin, Pastor Billy, Pastors Dotson and Betty, and family in Iro. and their family as well. Kanan kile all of rugagire. I want to recognize all the leaders here Kararo Bear. and their spouse. Kanan kile rudorolo Springdale. I want to recognize the leaders at Springdale. George Marangala Bujin Kapupungan. Can we give a clap offering to them? Kumol kan jokona. Thank you for your part Lami pagjokona mchibang. as you pitch in your part in your helping hands. Ilo John Kabro Wawin. In one or two ways, Kaman be kingdom anani jan reba bakala. allow the Lord's kingdom to be enhanced. Kanan kile family na. I want to recognize my family, Re rugagi ni pam ajri rendi ji. my spouse and my children. Barano ngajlo lalabin china. I also see my mother here. Kanan barano kile. I also want to recognize her Lohan ko bado ko madari lo service. as she gathers with us in this service. Emi kanan kile aole. And I want to recognize every single one of us. Kumol kan jara ko am. Thank you for your prayers. Wain juda kijin kan jara am. For me to stand here is because of your prayers. Am rainin. And today, Tadalan kado yar bodok. the title of this message Ugala. is salvation. Ngadamak eyen bojan rong. I believe it's time for us to hear. Eyen bojan kagay mimijron. It's time for us to remind one another. Abajit. Why? Ingin kanano ananich. Because this is God's desire. Barar ilak jene. For those that has Baran gone astray, barol dong ane. for them to come back to Him. Ejiyen bojan kagay mimij kejo jaole. It's time for us to remind one another. Meno daba. And as I said, Yor chilu ebeben go loan muin. there are three generations in this Generation. place. Raj beloan muin. There's generations that are in this place. Idamak ejiyen boyan man and wrong. And I believe that it's time for the men to hear. Ejiyen boy karar run wrong. It's time for the women to hear. Youth run The wrong. youth to hear. Young adult The run young wrong. adults to hear. Ajri run wrong. The children to hear. Igli jayo jay kujan wrong. Church needs to hear. Tayin ugala. What is repent? Ugala ke jona magdo wala. Repent is a movement that shows Jen damagayo. from your faith Ej bodok chelak bur. brings forgiveness Em bolok charwi jan koy. and take away sin from you. Chiji jar bay lo bokul luk. Jesus said in the book of Luke, Jongol jilu jebda. chapter 13, Em jilu yon. verse 3. E bayalang nga ko jebu gala. Omodam jij na chago en oder. But unless you repent, you too will perish like them. Madamak eyen bojan wrong. I believe it's time for us to hear. E bajet. Why? Nga kajaroban wrong. If we won't hear, In the midget bojakan then bakjig. death is about to take place. E jon nanin karong kajoj ilo ebebenin. It's a word to remind us in this generation. Em jiji kanono lo bokul luk. And Jesus speaks in the book of Luke. E bayalang nga ko jebu gala. If you will not repent, Elang nga ko jebu if you gala. will not repent, Kodum komodam jij na chago en oder. you all will perish like them. Nani nen nga naolep. This word is for everyone. Ilo bar jon wawen. And in other ways, E jalak yen perpajik. there is no time to E sit jalak around. yen play game. There's no time to play games. E bajet. Why? Bojay kuj kebuj indre yon. You need to prepare your eternity. Em jiji jij bayin. And Jesus says here, Chap. no, Elang nga ko jebu gala. if you will not repent, Komodam jij na chago en oder. you all will perish just as these. E me orro menago. And there are two things. E jido boyen kaman boyen pinjak menyen armich. Allows people to be blinded Chenay ridong alomor. from salvation. Meno jinong The dada. first thing E bromo jigan charu wai. is grieving of their own sins. Amen. Kokanan kaman jon meno yogodak. You want to do a difference, Akanam yawe dai ko kamane. but because you love what you are Ko doing, jeb kanani dong you anji. don't want to come to Jesus. Alugun kaglera dai kenono ka. Let me clarify it. Bolen ngayar jon me
Ngai jinjalagan Jesus. Maybe I'm someone that does not know Jesus. Em gonna ga em ja peri lo John kalanda em nyanalikar. Because I already have my own agenda and own calendar. Em rar schedule ye. And they have scheduled me Wain bokuna lo birthday party go. for me to take part in birthday Wain parties, kanyang. for me to sing songs. Akana ga ya wrong nana wanani. But because I heard the word of God, Ngaya pun itong lomor. I did not come to take Ya salvation. bajit. Why? Ilang meno kung adyo jakan kamani lo weekend. Because there's things that I'm planning to do this weekend. Promote. It wawe no ever. Grieving of your sins is the wrong way. Em kaman bokuna tolok janani. Allows you to be distant from the Lord. Amen. Ugala ga je promote. Repent is not grieving. Elang roj promote kan charwi Some people are grieving because of their sins. Many ne kaman boyen war ajelo. This allows people to give themselves. Em joning jaga karigala kan armich. Kan mene or ruan. An experience of people that see of their own sins. Chedien. At times, Chejana ruan rojet. we blame one another Kan problem wire. for their own problem. Many it kanana ik barjon armich. This here is having allow slander Amen. towards one another. Kanana ik barjon armich kokure jimron. It destroys the bond Yo ari ben rojet. with others. Anga kone jugalo. But if you will Et repent, waweno ejimwe. it's the correct way. Et waweno ejimwe ngan kajro It's raini. the correct way for us today. Amen. Ugalak ejo ogadak chincharu yoam. Repent is turning from your sins Emlelak mora manganani. and giving your life to God. Engine jugalak. This is repent. Ogadak chen dago ko kamani. Turn from what you're doing Emidok mora manganani. and come to live for God. Imitamak yen. And I believe it's time Bajan wrong dai nani jit kanan bajan kamani. for us to hear what the Lord wants us to do. Jijai gujin ugalak. We need to repent. Ya bajit. Why? Kajaron beri lo ailingin kalli murawa. For us to be in the promised land. Amen. Ugalak ejiyalo ngan maurin reo. Repent is the way to eternity. Ugalak ej ko bai chilu emmakit ko rajalikar. Repent gathers three ways that are very clear. Ko be jakin rong jake. You ready to listen? Number to 'em? one. Number one, Palak all ben charu wi kwam. Ilo yin ko ramadalo. confess all your sins in the past. Engin meno ani jakanan bajan kamani. This is what the Lord wants us to do. Meno kin karo. The third thing, the Book- second thing, Bug Jesus Christ by nam rilo mo. allow Jesus to be your Savior. Meno kin kajilu. And the third thing E wuji level ako ngan Christ. is devoting yourself to Christ. Em kona jalohan hanich kajar bali. You will see our God use you. Amen. Nampak juan jita. Number one is what? Kwalok all charu wi kwam. Confess all your sins. Meno kin karo. Second, E wuji level ako ak book Christ by nam rilo mo. is take Christ as your Savior. Meno kin kajilu elik tada. And the third one, the final one, E wuji level ako ngan Christ. is to devote your whole self to Christ. Lelak all ben mo ram. Give your whole life Poin kajar bali. for Him to use. Amen. Ilo yun ako juga alak. The moment that you repent, Waj relak jen men ko rom. you look at your flaws Em tamak moleo. and believe in the truth Ilo meura in your life. meura ko meuri The life that you're living kia now e jon meur in tamak. is a life filled with faith. Amen. Uga alak ko Your repentance, it parano chilat family it causes your family as well. Amen. Yor jata et tamak lo riain. How many of us believe in this area? Eligina ka ruga alak. After I repented, E kamola nanich. I thank the Lord But brother, sister Reina, that my tamarang brothers dito. and sisters are able Jala to Jesus. and know Jesus, Ko ba lalabin jina. along with my mother. Amen. Ugala ko amaj parano chilat family wa. Your repentance will cause your family as Emro well. charam. And your Wanaj friends. bug John Malele. You want to understand Egel. a new understanding Igjen problem choir, mlamala choir. in their problems and their thoughts. Wanaj jak John Jimiron egel. You will start a new relationship. Imulalak
ilo am yagoir. and go deeper as you love them. Na waram kanan. You will have a desire. Bodogoir. Bring them Ngan Jesus to Christ. Jesus Christ. Engin in menoe jalan je kejaro. This is the challenge for us today. Ito ka kejaro jai kujen rong jage. Why do we need to hear Kan lomor. about salvation? Kan ka kejaron bodog ron nugo rejin jala kan lomor. For us to bring our family that hasn't taken salvation. Eligi na mugalak. After you repent, Ani je kwal ke ngane. the Lord will show himself. Ilo yene ko jo kodak chin kanan kwam mage. In the moment that you turn from your own desires, Ani je chinuan kaman kanan kwan. Ralla bal the Lord begins to share his desires in you Ilo ka jujuran. daily Chenan kwan ani. from his words. Jalla na magtain nan kina nani jurut bangan kich. Let's see what the word of God says here. Robida. 2 Peter Chilu jebda. chapter 3 Bradim jonion. and verse 9. Tayo bida ba. Does Peter tell us today? Im kanane wan ngan jabre udaramich. This desire for everyone. Jalla la tayo ni jba yijin. Iba judaramich. Raja lamala boy rumich. Ani roj. Kamani meno ko arkal ni murkhagi. Badab. Ejamol menin. Agala ban kijen mich. Kanagay ejab kanan. Pajoren. Payen joren jabre udaramich. Age kanan bay aul udaramich. Ranogodak chenjaru wiwair. The Lord isn't really being slow about his promise as people think. No, he is being patient for your sake. He does not want anyone to be destroyed, but wants everyone to repent. Ta kanana anich. What's his desire? Kanan bay aul He udaramich. wants every people Ranogodak chenjaru to turn wiwair. from sins. Amen. Kanana anani jin ngan kajaro. This is God's desire for us, Pajenogodak chenjaru wiwair. for us to turn from our sins Imidong ngan Jesus. and come to Jesus. Ani jar kaman man kajaro ilo neme meno de. The Lord created us in his image. Im da kanana anani ngan kajaro What's his rainin. desire for us today? Pakajaron more ngane. For us to live for him. Hallelujah. Engin kanane wananich. This is God's desire, Pajenogodak chenjaru wiwair. for us to turn from our sins. Maron kajidak. You may ask Kajidagin. this question: Ewi wawin ha idok. Mogodak chenjaru wiwair. how do I come and turn from my sins? Idong ngan Jesus. Come to Jesus. Walen ito am struggle kan tao ko struggle ka. Maybe you've been struggling for quite a long Hoy time. kabi kuwa ngan mo You're rawa. searching for an answer for your life. Hoy ginanin encourage Well, I you. want to encourage you Pilo yene ko jito ko mugala. that the moment that you come and repent, Hani jit kabalo kajem ngane. the Lord is opening doors for you. Ito kaya auro pa kajaro mugala. Why is it very important for us to Kaya repent? kaya meuren reo. Because of eternity. It bagchigan nilo meur ko. It takes place in our lives. Ito kaya auro pa kajaro mugala. Why is it very important for us to repent? Kaya kaya rojab kanono kon chuan men chirigiri. Because we're not talking about a small Ha thing, kajaro kanono but we're talking about kanin reo. eternity. Amen. Marong enjoy nano me. Ito amrong. It may be a word that you hear all the time. Uy ganan jalan jiyo kilo rainin. I want to challenge you today. Iganan bukon buk alabiyan am kalaman lang dyan. I want you to take a long time to ponder on this. Tayo na wala kaligin. What will happen afterwards? Tayo yung mga nakakarainin. About what's making my heart happy today. Jadar mi jira jalan malang boy rumu jani roj. Kamani meno ko ar khalle murkhaki. Some people think that God is late on his promises, Bada ba jammol menin. but this is not true. Agala ban kijen mich. He is patient. Bajala ki kijen mich kake. You know, he's patient for you. Revelation chulu rongol. Revelations 3 and 12. E bai juda gilgina maor. I'm standing behind the door Am khalala. and knocking. E kijen mich. That's patience. Ilo yene ko kabelo kajem. The moment that you open the door, Ani jij relang ilo bruam. the Lord comes into your heart.
Ngin yeno ko roja hay gujin kamane. And this is what we need to do. Kana ga jab kanan buen or choran ibn chabro darmich. Because he doesn't want anyone to be destroyed. Akanan boy all of armich ron odak chenchar wi wai. He wants everyone to repent. Wono kanono ijin. Who is speaking here? Pida kanono ijin. Peter is speaking here. Amen. Ogadak jen all of charwu wi war. Turn from all of our sins, Imjene lo hay naman. and we will see peace. Mino ko karo. The second Luke chilu. comes from the book of Luke, chapter 3, Chilu jabda chilu yon. verse 3. Chapter 3, verse 3. Chalala dain bangan kejalo lo See relevant what it right. says to us today. Ba innam John arrebelo ko all even ene ko idrerin reba Jordan. Ar kwalok nan nganir imba komun ogadak wawe nami meur em baptize emahani jena chelok charwi kwami. He went into all the country around the Jordan preaching a baptism of repentance for the forgiveness of sins. Amen. Ijon nanin karong kajoj. It's a word that speaks to us Pajenugala for us to repent chen charwi from kwa. our sins Em kamman ogadak. and make a change. Emahani jena kejaramane. And the Lord will bless you. Hani jena kejarwale. The Lord will use you. Amen. Oh, elaban kuai dalan win. Oh, it's too quiet in here. Hallelujah. Natama kay yen pajan rong. I believe it's time for us to hear. Ganani nugalak. About this word, repent. Pajit tak kanano ananin ngan kejaro. Why? What's God's desire for us? Sinugalak. To repent. Mark chuan chongolalem. Mark 1:15. Kerja ridok kan kualak. Kan tayo ijmai. Mini man maladom ridi lo am kalim jo Bible am jo yimar ba. Ejechet ien. Ailing nani chebak. Komun hogodak cincar ui kwami. Em tamak naneo em man. The time has come, he said. The kingdom of God has come near. Repent and believe the good news. Amen. Ailing ani chebak. Rojaram romata. My friends, my beloved, Kaman mo kun cebay berber. don't sit around, Kaman mo kun kebe ujuk. but prepare yourself. Ako jangan lelak mura mo Jesus. If you haven't given your life to Jesus, Raini ne jian. today is time. Idongan Jesus. Come to Jesus. Amen. Ejechet ien. Time has come. Ailing ani chebak. The kingdom is near. Komun hogodak cincar ui kwami. Repent from your sins Em tamak naneo em man. and believe in the good news. Amen. Ejien bojan rong naneo. It is time for us to hear the word Em kamana tayo naneo iba. and do what the word says. Ejem ngan liagalok. Not to give, Angan meur kake. but to live by. Amen. Charbal jilu. Em jongo radam yon. Acts 3:19, verse 19. Chilala tayo na iba ijin. See what it says here? Iba inam komun ugalak umogadak. Ngananich. Wenjelak charu wami. It says, repent then and turn to God so your sins may be wiped out. Ugalak umogadak ngananich. Repent. Wenjelak charu wami. Repent and turn to God so he can forgive all your sins. Amen. Emione wel dada. Ej rotum de. And the last scripture comes from 2 Timothy Rojibeda. chapter 2, Rongol jidu ngan rongol jijino. 23 to 26. Chilala tayo na iba ijin. Let's see what it says here. Yumunot tayo dali ugalak. Under the title, Repent, Iba ko nelok chinawel. Korwan an rijaji lok jen. Pokon chala boy chamlagun. It bigotak. Rongolemen. Chon regara jaran iroj. Enjabawel. Ejai gujin joj ngan jabrot.
En wo John regagi o yamman. Im kijin mich rongolalem. Yo e George ilo an kajime. Roro chuma e. Polenanich en aj lelonganer yen yamman. Peran marong ugelok im jalakan moleo. Rongol jino ina menaj ina ingakalakan air im jabalangan jalako air im naj rolok jen aluk antebul yo alu wajir peranjep pyogage kanan kohan. Don't have anything to do with foolish and stupid arguments, because you know they produce quarrels. And the Lord's servant must not be quarrelsome, but must be kind to everyone, able to teach, not resentful. Opponents must be gently instructed, in the hope of God will grant them repentance, leading them to a knowledge of the truth, and that they will come to their senses and escape from the trap of the devil, who has taken them captive in his will. Amen. Iyo alu wajir He has taken them captive peran pyogage kananewan. to do his will. Amen. Ugelok. Repent. Armijro anani jijai kujin ugelok. Lord's children, we need to repent Chanda ko jij kambani. from what we are doing. Ngujang jala jiji. If you don't know Jesus Ilo meurawa. in your life, Ako ginanin encourage well, I want to encourage you Parainin that today ejien. is time. Rainin ejien. Today is time. Ini jo jalok ien. Tomorrow there's no time. Ak rainin ejien. But today is time. Tako ko kalim jagi belakang. What you see around you, Tako ko jiyago i belakang. what you love around you, Sonit bolak yung anmech. will lead you to death. Ang ko na jido ko mugelok. But if you will come and repent, Ko na jilo meurin reo. you will see eternity. Come on, lela pujin kapu Come on, bungan. give a clap offering to Jesus. Takanano anani jangan kejero. What's God's desire for us? Pujin ugelok. For us to repent. Amen. Juda ki jokot beri. Stand on your feet. Hallelujah. Kumoli roads. Kumoli roads. Ajab kami jago gulo rainin. Ang kanan remind you. Mga kumanugalok. Ano dan pa? Ilo bogoluk chongol jiru. Bakuna jago. Am rainin e jien. Bogonugalok. Kaila tayo jam. Ngengin kaila tayo am. Ko rainin e jien. Bogoni dongan Jesus. Chen kau de jani chongol jiru. Kumoli rose. Yahweh
Dar tongan jam lak yanin. War ko ba to kilo chipongan ni nak relevant rainin. Amrong jaga meji. Ko jangan chala jiji lo orang. Ko jangan ugal. Ngajab kanan magaj. Ay kanan kabel opportunity. Ngajab reot. War ito kilo chipongan ni nak relevant rainin. Ko jangan chala jiji. Ay kajito pembangun pengambar. Mun mata media agent man. Irojit kano lo bro. Orge chuan. Mun mata. Mun bari lo online. Ligado lo kamera ambang ngain chuan ragi ganan. Ganan kamano ko takilo mo reana. Ay ganan ugala. Ligado lo kamera. Mun bari jin. Mun mata. Orge chuan. Organ cuan, pun mantap. Jesus ko. Cemijak, pun mantap. Organ cuan. Boleh keluar cuan Kristen, elikin. Kau baru kata kalam, koin pun mantap. Iroji kanan kejar balik. Pun mantap. Organ cuan. Hallelujah. Opportunity. Oh Jesus. Ay katarik, orang jual. Orang jual. Hallelujah. Elik dada, orang jual. Pun mantap pengambaran, orang jual. Navaradam Jesus, orang jual. Hallelujah. Ikanan ba all over nanak nanin chargan iro Jesus, ikamololek, imig navarre. Rainin. Konjela kabar, karreguya, jen awalep charui goa, ikwala gulo longi, em tamak lo bro, pagwar charga beji jen beji. Rainin, cetup pajarjar, itu kom jogoi lo bro, jen kia, ngani no gorro cetup. Come on, leleng lo bem jogot beri, iroj kumol kan nanin. Buat karong kem, yang buat kagay mimit kem. Ngajar buat nanin yang kagay takem, yang kemen baur kagay. Kejaraman armi jerina, ilo amrong jagain nane wam. Icar bukan ror sidin, ilo pruer. Yang keman buat pagcikin tayo jay wujin pagcikin. Ikamolo lo kemit na pare. Kejaraman cenderungan ruto, ilo amne cepelak,
Kamani tako kami ni kamani. Cetop kejar-jar ilak kumahan. Katolak oleh minum kau mericap jen kau. Cokoi lo beruang. Jen kia ngani lo korro jito. Peripam ilo amni cebalak. Ilo raini ni rojanis. Ceramah ne am jen langan udalak yom. Em kali bubukan kia. Em ilo korro jito. Ilo adan Jesus kemicar. Em awalem arm jeruan ani jeruan pai pendron. Amen. Come on, lala punya kabubungan Jesus. Kumulugun kanu jinamon. Ceraman lo rainin. Yon ron jina wacuda. Cemelalok inin baitong mata. Royal online, thank you. Ani jen keceraman yuk. Yang paham lewam. Ceraman lo rainin. Awalnya peman kerja merong ke mit. Cirgot. Yang mana?